Miras na kanu king 941 million pesos ing danyos king agrikultura king mabilog a bangsa. Pauli na ning El Nino as of February 29, 2024. Ang pangking National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pangaras ka ring mga sirang pananam, paya ka matindi ka nung mituran ing Western Visayas nung nuka rin minabot na king 564.05 million pesos. Anyang Pebrero hanggang yening Marso yapenandaman mo naman ing paya ka masiring epekto na ning El Nino king Pampanga. Base pa king reporting Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, kaya ba ka ring mituran king aplit ning El Nino, reng balen ating mga regula agricultural land, kalupaning Mexico, Minalin, Apalit, Macabebe, Santa Ana, San Luis, Candaba, San Simon at Arayat. Miras na kanu king 57.45 million pesos ingalaga ning mga sira king mayigit 975 hektarya daring 656 registered farmers and cooperatives. Dakala probinsya pa king bangsa ing panandaman mo naman ing aplit ning El Nino phenomenon. Pauli na nini maniwalay Senator Francis Tolentino na dapat ning ideklara ing state of calamity. Palagay ko po oras na kaya nagtataka ako bakit natatanggalan kasi yung pag-declare ng state of calamity will free up funds that can be utilized by local government units. So, ang pangking senador, mo kano istong post o kaya rin na ning kalamidad malyaring gamitan ding pondo istong mideklaraya ing state of calamity. Yung pondo po ng calamity, hindi lang po ito to address post-calamity or after the calamity situation. Ibig sabihin, even before yung mitigation. So, ngayon, ongoing po yung El Nino. Hindi ko alam kung gano'ng kainit na po dyan ngayon sa Pampanga. Dapat po magdeklara na even sa mga iba't ibang region. Kasi ang alam ko 50 or more provinces na ang affected. Yes. Maragulya kano sao pinilakwas ka ring lugar king bangsa na makaranas ngeni king matinding epekto na ning El Nino. Unang-una po, yung mga local government units, yung talagang nasa frontline nito, ma-free up din yung resources nila para matulungan yung kanilang mga magsasaka at sila naman po yung nakakaalam talaga kung saan puro, kung saan barangay, kung saan sitio. So bukod po doon, may mga lending institutions po tayo na pag may declaration ng state of calamity, yung meron mga loan ng mga magsasaka, yung nag-loan ng traktora, yung nag-loan po ng pambili po ng mga abono, meron pong konting moratorium po yon sa pagbabayad ng kanilang mga inutang. At ganun din yung Philippine Crop Insurance Corporation natin. Madaling makakapag-release po ng mga pondo ng subsidy para sa atin pong mga magsasaka. So ang dami pong gugulong dito in terms of additional resources. Natural phenomenon niya kanoing El Nino at ing malyari mong gawan, i-consolidating resources at pagsadya ng impact na nini. Inyapin kayo sa ng Senator Tolentino ing mipanyawop ngening ating mimira El Nino. Meto nga paralan kanu kanini ing pamagtipid king konsumo ning danom. Samantala, may daw niyang resolusyon ing Makabayan Bloc king House of Representatives nung nuka rin manyawad yung congressional inquiry di king epekto ning El Nino kareng Ortelano antimurin ing local production kareng agricultural products. Pinirmala king House Resolution 1627 the House Deputy Minority Leader Franz Castro ning ACT Teachers Party List, House Assistant Minority Leader Arlene Brosas na ning Gabriela Party List at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. May ayaliwang kaparalana na kanuing gewa ng gobyerno kalupaning cloud seeding operations, farm input distributions, livelihood support at financial assistance. Pero kulang la pa kanu rin iban makasaob ka ring ordenanong apektado ng El Nino. Inyapin kailangan kanong mika-investigasyon king Committee on Agriculture and Food in aid of legislation. Samantala king latest data ng NDRRMC, miras na kanu king 1 billion pesos singalaga ning mga sirang asikan, pauli na ning El Nino. Ako yung kaya kayong talasuyoy Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.